Drage buduće kolegice i kolege, moje ime je Džana Rahimić i radim na odsjeku za filozofiju kao docent. Završila sam studij filozofije i obrazovanje stekla na odsjeku na kojem radim. Za mene je to bilo nezaboravno iskustvo rada na sebi i sticanja znanja koje je učinilo da svijet danas gledam drugim očima. Studiji filozofije nude vam mogućnost uzbudljivog putovanja u razumijevanju zbilje, a na kraju i široke mogućnosti zaposlenja od novinarstva, politike, društvenih djelatnosti i diplomacije do rada u obrazovnim institucijama i istraživačkim djelatnostima. Ja sam svoje mjesto našla na odsjeku za filozofiju i pozivam vas da dođete i u direktnom kontaktu sa mnom dobijete sve informacije o našim studijskim programima i životnim mogućnostima koje vam oni nude. Dođite da dobijete sve informacije koje vas mogu zanimati od nekoga koje je donedavno bio na vašem mjestu, pred upisom studija filozofije. Potražite me na Filozofskom fakultetu, na odsjeku za filozofiju, svakim radnim danom u radnom vremenu, prema rasporedu koji imate na web stranici Filozofskog fakulteta i dođite da porazgovaramo o vašem upisu na naše i vaše studije. Čekam vas.